minuti qabelkom ħalli Unselmulkom, sinjuri, nisperaw li tinsabu tajbin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Daniel. Happy birthday to you. Grazie ħafna. L-omor. Grazie. Zom, mux ma tamil sens, anzi bil-kontra. Sewa, għaskont studi li sabu ġviri, u għadam snin ġviri maqfuli minn dawl ħadu f'ħafna fondi biex għamluwa, skoprew li min jiċċelebra ħafna birthdays jiex iktar. Ġenju mela minn dan l-istudji ġaffarijiet da. Isma, taf min jara zminu mija, forsi tifsosax. Jatnajdlek iċempilli kuljum biex nsemmi fil-program. DJ Kajgo. Maħħax dab. Happy birthday, DJ Kajgo. Proset. Xetti t-semmi għaxin kella tnajdlek. U ma sefirċ għal-ber. Rego, mux qiegħed hawnhekk nixtieq ma. Jina nixtieq ukoll ma qed nibża li inserta lilu bħala pilot u isni. Lil-Captain? Il-Captain Morgan. Captain Jack Morgan. Hi, Jack! Mela inti, sorry. Għadni nipanikja meta nisma' ismi, għadni ma nistax nidraħ temmen. Ma nafx naqbad ngħidlek ngħid Captain Morgan tajt. No, sa nidraħ, I'm a professional, nidraħ. Isma', kurzita, ħanistaqsik, intkom dejjem żewġ pilots tkunu biex issuqu. Yes, il-protokoll tagħna jgħid li dejjem you have to be two, bħad divers. Divers meta tmur diving, scuba diving, dejjem trid tkun tnej, ħalli jekk wieħed jiklu xark, ikun liħor ikun jista' jmur għand il-mara u jgħidilha kienu l ix-xark. Mux ħabba l-body system għalek, għat maħaris lejek biex taxxol. Isma, u kif tiddeċidu minn sejsu? Għanna sistema ta' skuk. Basically, għanna zaw skuk, wahda hija qasira u l-oħrija twila. Min jieħu twila, dejjem jispiċċa jsuqax twila, fimt? Tajjeb, kif allura taħdem il-bicċa ta' xogħol? Ġifieri darba ħajmisnien, darba ħajmisniju, tifhem? Tajjeb. Mela xogħol, li skuk huma tnejn daqs, tnejn twal, allura jinqaf ħajmisniju. Imma kif ma jindunaw, xu? X'jaħsbuni honest, that's the problem. Imma żomm, imma daqshekk dejjem nibdew huma le, u mbagħad wara 8 sigħat tkun inti, allura. Exactly, le, l-protokoll jgħid li wara 8 hours tibdel. L-unika ħaġa li aħna ntiru fl-Ewropa u ma l-ebda flight ta' 8 hours, noqgħod relax ma nagħmel xejn. Ara vera tfotti jent Captain Morgan. Yes, ninqala. Sewwa, x'qa tagħmel ħatmur? Ejwa, ħammur li lem jena. Pero qabel il-lest il-checklist tal-ajruplan. Ta' qabel ma titilqu? Fanna jinnaqbat namlon kollan kalta li wasanna diġa għamilta. Li ma nagħmel xejn. Dak mhux sejf imma. What's in a safe? Ciao Jack! Ciao. Hi Jack, suppost. ħanajdlek veru nitolbu l-alla li ma ninsertaw xi tal-Captain meta nsifru, ħanajdlek. U Trump, smajta? Xieġralu? X'reġgħamel? Le taf li naħseb id-dinja kollha taf dwar it-tariffi ma ħadd li ma jafx nimmaġina le. Jien il-kameraman biss ma jaf, imma l-bqija tad-dinja. Iwa, ma bqija tad-dinja taf bara l-kameraman tagħna. Insomma, di tat-tariffi mill-lider hemm xi ħaġa legali fiha u ħadha bi kbira ħafna jena. Hello, Mr. President, how are you? I'm feeling bored. Because I don't like when people tell me that something is legal. Tajjeb ukoll, ħali għax għallu li tariffi huma legali. Yeah. Allura you're not having fun, ġifieri? I hate it. I used to love tariffs. I even composed a song about tariffs. You have a song? Yeah. You want to hear it? Mux ċert, ma yes, yes. I love tariffs in the summer. I love tariffs in the fall. I love tariffs towards Europe. I love tariffs, though they don't make sense at all. Very good, Mr. President. You can appeal. Listen, I know. Ush. Very good. Isma, you can appeal. You have till October, but you can appeal. Yeah, I will win
And I will not let this destroy America. Qed jgħid li mhux se jħalli din tkisser l-Amerika. Because I'm doing that myself. Mhux hekk għax tkissirha hu stess. Isma', think of something else, so don't use tariffs. I have to go now because I need to play with Putin online. You're playing online with Putin. What are you playing? Kurzita. Russian roulette. Mhux hekk imnalla mela. Online mhux xejn. Goodbye, Mr. President. Diska ħelwa, Ma ngħidlek x'insomma sinju dak kien xouter u niltaqgħu għada. Ciao!